Umwana w'umujogo ari hansi y'imyaka 2 arihe kutunga babo bwanyuma y'umutaka umwe Nyakinengo biharwa Division Mbarara Municipality kumushanga anagire ahamugende gerezeho twakayo twaganira cyamani na nabataka abarya buduka bwa rumukaga bakoreka kubatakumanya banyabuzarebe n'abazirebe so untushaba bakubasa ku bantu bamanya abazirebe ubwo mwana ningashi abanyabuzare kubamanyisa ninga bakije topa bakamanyisa coordination office Mbarara tumwine urukora nshonga z'amaka n'abana muri Mbarara nagira ngo namaha abana bari kurenga 2 na mukago bwa hati abashobangiririrwe kandi binji nabojo twakimanyire kukira ngo kureba bwakene banagabojo konka emirunde mingi nosha abana babojo kuba kweza kukura inteka yitu ntujyangu ni ibyetengo byabo bakubana betenga twakora ubundi ushangana yitenga k'ikibanja na yitenga kutunga makana n'ibindi nkebyo kandi abazire bingi ebatine ebatakuye basa kureba ngo babishiriza so umutwa kuzara umwana yaba ryo mwojo yari yo kumunaga ababa kuzara batakiteka tekire amunaga kana nabakwijana bwe bakwenda kurebera abana bataru babo emirunde mingene bakira kwegire cyetengo cyabo n'icyo kurebera abana babishiki ukira babuje ahari Agand Foundation kamukuzi hinaberere babiri abahirize kutorotorwa umwirwaro ateka ngo mwana nyina kamuzara tashikire yamunaga yamunagire umwana bakamutortora hihi na ore Innocent side zokwe so umwana rije bamuhereza polisi yija yamureta no mwicino moje kandi ofuriceta rumwe ubaheze kunago bazwirwaro ya Mission Hospital kunka kesi zenyigi zikira kuba mwirwaro hango ryambara bije mu Fara Hospital Ana Mareka mukuru w'ekitongore cye nashobora nagira ngo no barabehire yo kuhereza obwezi konka babugumirwe. It costs a lot of money, and especially that we want to give in our home, we want to give children a better quality of taking care, which means that we give them better food. They don't eat only posh and beans, but they have different food every day. They have Pampers, the formula milk for the youngest ones, and like we give them schooling here, toys, whatever they need really to have a good childhood. Abazarakisa bokutwara abana nkaba kubakuza nabone bake kandi abo bushoborozi bine kubashwizuma tugize kutungaho abantu abakwija bine cyetengo kecho cyo kwenda kurebera abana ko kabire binde bigenderwa ubundo shanga umuka akashunga umuka yabara korozaro kunkubwa buruzaro umushi egetongo cyo kwendera ubwo mwana namwenda mukozesa ingabo ningashe kucebembeza nko mwana kureba ebyagirata ebihamushije ubundi agenda mu biha atinyinenda azokwaburirayo akeza kuhobwire agambira umushije atinzire ebyo biciro bityo abo bushoborozi bagumize imihanda ebarukura bamo babane benda kukuza abana abanagirweho ubwanyuma yo kushanga ngo binji ne baba bine ebigendererwa bibi Gashakwa Harrison Kagure.